أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 40. نویسکار امام البخاری، ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. حديث 518 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابو سعید خاطر نقل کرده خودش راضی به دبیجه پیغمبر خوده هولی گود عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. هرن سردان نخوشان، هرن زیارت نخوشان و بن تابع جنازه، یعنی اشتراک جنازه بکن و هرن بورا سروان مج بکن و ببن مقبره و وشرن دفن بکن تذکرکم الآخرة دقنا اونها آخرت بیره هوا بینن هون آخرتش بیر نکی. حديث 519 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة خود جرازي بهات نقل كرن أو جيد بجا پیغمبر خود هولی گود ثلاث كلهن حق على كل مسلم. سيتشتنا هر يكشوا حق وظيفة استوى مسلماني دا، استوى هر مسلمان كدا حق وظيفة. عيادة المريض سيتشتنا هر يكشوا حق استوى هر مسلمان كدا عيادة المريض سردان نخوشا و شهود الجنازة اشتراک جنازه مو بچه سر جنازه برای خواه مسلمان و سر نمیش بکه و هلگره ببنه و زیارت مقبره و دفن بکه و به تعزیه. اونها وظیفه سر مسلمانا و تشمیت العاطس وقتی که بهنجیه وقتی که بهنجیه وجه بوده الحمدلله. معلم وقتی مو بهنجی لازمه مو بیجه الحمدلله او بیجه چه یرحمک الله. وجه او بهنجی چه جواب بیده یه بیجه یهدینا و یهدیکم الله و یصلح بالکم. یک بهنجی بهنجی بیجه الحمدلله. وجه یه رخت تانشتوی دنگوی صحبه که یه بیجه یرحمک الله. او چه جواب بیده یه بیجه یهدینا و یهدیکم الله و یصلح بالکم. اونها وظیفه سر هر مسلمانه که باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. اف بشه هل در حق ودایا کو وقتی مو چه سردان نخوشی مو دعا جرا بکه، مو دعا شفا خیره شوی نخوش را بکه. حديث 520 عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده بمكة فبكى. سعد كرة أبي وقاص نقل كده خود جرازي به بجاء المكة بين پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هات سردانم نخوش بین پیغمبر خدا هات سردانم نخوش جام دا و وجا از گری وقتی پیغمبر خدا خود جمع هنگی نخوشیام گرام بی مگو محقق از بمرمه از سرخوا گریم فقال ما یبکیک قال خشیت ان اموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد. فقال وجهولی گو پیغمبر خدا گفت ما یبکیک یا سعد چرا بگیری؟ قال سعد هولی جواب پیغمبر دا علیه الصلاة والسلام خشیت ان اموت بالارض التي هاجرت منها. اب ترسیم السر وی عرض وی باجار بمرم کو تجی هجرت گیری، یعنی او باجار تجی هجرت گیری الوی باجار بمرم شوید ترسیمه. کما مات سعدون چو سعد مری. سعد نبی صحابی که دیا چو او سعد پشتی مثلا هجرت گیری دی صحابی مدینه مکه وده امر خود گیری اجی ترسیم المکه بمرمه او درگو تجی هجرت گیری چوی مدینه. قال پیغمبر خدا هولیگا اللهم اشفی سعدا ثلاثا. سه نقلگا یا رب الشفای بدی سعد، یا رب الشفای بدی سعد، یا رب الشفای بدی سعد. سه نقل دعا کرد. فقلت لی مال کثیر یریثنی ابنتی
افا اوصی بمالی کله مگو یا رسول خود مال من پر هیا از ظلام دولمندم حال خوشم مالی که من پر هیا وجا شخینی گچه که ورسه متنینه ورسه من میرات خوره من گچه تنکیو من هیا افا اوصی بمالی کله گلو از مال خو حمیه بکما وصیت کما خیر و خیرات پشت مرنا خواه قال پیغمبر خدا گو نه قال لا قلت فبالثلثين پیغمبر خدا گو نه مال خو حمیه نکه خیر نکه وصیت گو از سه بهرا دوا یعنی ده بهره سه بهرا یعنی کم سه بهر ده بهرا بکم چونه کم خیر قال لا پیغمبر خدا گو نه ولی چه نکه قلت فالنصف گلو از نیویه بکم خیر چونه قال لا پیغمبر خدا گو نه قلت فالثلث نخوا از سهکه یعنی سه بهرا بهره که بکم خیر چونه قال الثلث والثلث كثير سه بهر گلگجی بس و گلگجی این صدقتك من مالك صدقة إن صدقتك من مالك صدقة ونفقتك على عيالك إن صدقتك من مالك صدقة ونفقتك على عيالك صدقة وما تأكل امرأتك من طعامك صدقة پیغمبر خدا گفت بله این صدقتك من مالك صدقة تخير كش مال خو بكي افشترا صدقه يعني بدي هنده ونفقتك على عيالك صدقة تش مال خو سر جنو زاروك خو خرش بكي افشترا صدقه وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة او حتى او خورنا جناتا شمالتا بخوه يعني جناتا بخوه شمالتا افشترا صدقه وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس تا بيقومون تا جنو زورو كخوا بهلي نوف هينه دا نوف خيره دا نوف قنجه دا دست فرحيه دا وبهلي شون خوا ومعيشة دا فرح با دهولي بهلي شون خوا خير من أن تدعهم يتكففون الناس أفتشترا تو بهلی فقیر دست خال بر خلقه وکن دست خال بری ها وکن محتاج خلقه ببن شونا محتاج خلقه ببن و بهلی فرحیه دا دست و فرح بکی مال خال پیلی شورا اف چتره و قال بیادهی پیغمبر خدا دست خال بر خلقه وکن دست خالی دست خال اشارت کرد بله باب فضل عيادة المريض اف بيشه هل در حق فضیلت و خیر و سردان و نخوشایه که چه خیر و مزنه فضیلت و چه پره و گلگه یا سردان و نخوشایه حدیث 521 عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوبان ها تنقل کرن او جيش پیغمبر خدا نقل بككو پیغمبر خدا هولي قوتي من عاد أخاه كان في خرفة الجنة قيل وما خرفة الجنة قال جناها پیغمبر خدا هولي قوت کسی بچه سردانا برای خواه مسلمان نخوش سردانا برای مسلمان خواه نخوش او نافيكي جنة دا خرفه جنت دا و جا گفتن یا رسول خدا خرفه چیه؟ خرفه جنت دا گفت چیه خرفه؟ قال جناها گفت نفیکین جنت دا او القنجکو جنت دا او یعنی و به حتی الجنب رای خواه مسلمانه او نفیکین جنت دا تحسابه بله حديثا 521 عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني دي سقف حديث وجب بالري دجي هولي في معناه بالري دجي هوتا نقل كلام باب الحديث للمريض والعائد باب الحديث للمريض والعائد يعني بشهادة الحق ودا كو ينخوش چه بيجا ويه چه سردان نخوشيه چه بيجا
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر كده عبد الله تعالى نقل كرين خدش حقوي بوفي راضي بيجا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خدا سحكر هولي دقوتا من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها کسی بچه سردان نخواشه که او نوقی رحمت خدا بیا او نوقی رحمت خدا بیا او غرقی رحمت خدا بیا رحمت خدا بیا رحمت خدا او لوی کون بیا حتی اذا قعد حتی که روی جمع نخواشی استقر فيها نوو رحمت دو جهد به وقتی که بچه سر لینگ خواه رحمت وی دپیچه خواه وی دپیچه او نوقي رحمت دبا وقتی که روی نشته او جهد بالرحمت دا رحمت خدا دا باب من صلى عند المريض أبيش هذا الحق وداكو كا يعني ده حق ويكسي داكو لك نخواشي نماش بك لك نخوش شو بس هذا نخواشي بجل وده نماش بك عن عطاء قال عاد ابن عمر بن الصفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إن صفرون عطاه تنقل كرند بجا ابن عمر يعني كره إمام عمر عبد الله شو سردان صفوان نوع صحابی که نخوش کرد و جا ابن عمر شو سردان وی شو زیارت وی فحضرت الصلاة وقت نماجه ها فصلى بهم ابن عمر ركعتين ابن عمر بشوا در ركعت نماج کرد که نماجه ایواره که نیوروه که عشایه امنزانه یعنی نماجه 4 ركعتیه و جا بشوا نماج کرد در ركعت کرد وقال إنا سفرون قا أم سفرينا جبالو قاسة از در ركعات دكن هون مجاخات تمام بكن باب عيادة المشركين أغبشا هذا الحق سردان نخوش مشرك يعني نمسلمان چه جهوي چه فالله چه مشرك يعني نه منصوب تدينا مو بچه سردان نخوش نوا يانا در حق بدايا حديث 524 عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس نقل كلام خود جرازي بيجا لوكك زاروكك هبي جهيبي أصلا جهيبي لوكك خدمته پیغمبر خود دیگر جلو مارنا خدمته پیغمبر خود دیگر عيشي بيتانين كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض أو كرك أو لوك نخوش كاد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده پیغمبر خود شو زيارتوي شو سردانوي ولي نخوش خود گراندا أو زاروك فقعد عند رأسه فقال أسلم رونش برسر لوك قد مسلمان ببا قد اسلام قبيل بك ولی جرابول بر نخوشیه فقال أسلم جو مسلمان با فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه وجا لوك البوف خوانري معنی ما بوفی نمسلمان بی جهوبی وجا البوف خود جب خود و جب بوف خود عجبا از بیا پیغمبر خود بکم یا نکم یعنی ازنش بوف خود دخواست حجوکی بوف یجل بر سری بی فقال له بوف یهولی گوته أطع أبا القاسم بيا أبو القاسم بك أبو القاسم كنيا پیغمبر خدا نوع پیغمبر خدا أبو القاسم يعني بوف قاسم نوع كره پیغمبر خدا قاسم بي جو بيا أبو القاسم بك كأو چه بيجتا بيا بك صلى الله عليه وسلم فأسلم أو لوجي مسلمان بي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول پیغمبر خدا دركات هولي دقوتا الحمد لله الذي أنقذه من النار همشوی خدای را بگو اوش آگیر جهنمی خلاص کرد اگر نه مسلمان مره بیا خود محافظت که یه بچه جهنمی همشوی خدای را بگو ایمان کرد نصیبه وی اوش آگیر جهنمی خلاص کرد باب ما یقول للمريض که وقتی مو دچه سردان نخوشی مو چه دبیجه باب ما يقول للمريض وقتی به چه سردان نخوشی که چه نخوشی را
دبيجة يبيجة للحق ودايا حديث 525 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال جمع عائشة جناب پیغمبر خدا خاطر نقل کرده خود جرازی به دبیجه وقت پیغمبر خدا خود مدینه وعک ابو بکر و بلال یعنی ابو بکر و بلال نخوش کتن نخوشی ولی لاشه و گرم بی خوه دا یعنی نخوشی که کتن نخوشی گران قالت فدخلت علیهما وجا جامع عایشه دبیجه از چوم نکوه از چون نک باوقا ابو بکر و بلال فقلت یا ابتاه كيف تجدي كقوم باوما باوكما يعني تشواني تباشي ويا بلال كيف تجدك اي بلال تشواني تجي باشي معلومه بلال بري عبد وابي يعني ابو بکر او کریبی عبدیتی کریبی آزاد کبی وجه یا بلال تشواني یا با تشواني فلان فرص حال واكر قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول أبو بكر وقت كو درد حمى أو حمى برای هم بحثای کردی أو نخوشه عليه كبا وجود انسان دا لاشه ها پی گند به و طنجه و خوهده ده وقت أبو بكر كتا حمى أو نخوشه حمى أو دگرتا هولید گوتا اف شعرها اف هلبستها شخارات گوتا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله هر کس نوف أهل مالا خدا جيبه مرن سردا دگره اختلاشي جران بيا اف بيت هدوتا كل امرئ هر شخص مصبح في أهله نوف أهل مالا خدا جيبه کس نکوی خلاص بکه مرن سردا دگره مرن تسریوی والموت أدنى من شراك نعله مرن بنک پیلاوی نزدیکتره ویا بنک پیلاوی بنک سولکاوی نزدیکتره موویا مرن هولیش خالد گوتا یعنی هر انسان فانیه وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول وجب بلال جي إذا أقلع عنه وجب أوج وقتكو نخوش دكاد يرفع عقيرته دنج خبلن دكر فيقول هولیش خالد گوتا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل ألا عجبا ليت شعري عجبا خوزي من بزامبيا هل أبيتن ليلة از الشفك تنه ببورينم بواد وحول إذخر وجليل از نوال كده شفك تنه ببورينم كو الدورامة جاء إذخير هبا وجليل جای بلند جای محصول جای کتیه او جای هایی و جای اسخیر هایی از شف که تدا درباز بما بهنا مکه هدیه مدینه بهنا یعنی میلا مکه هدیه و جا بحثا در دور مکه هدیه عجبا داره ولی از یعنی هیا شف که الفلان داره ببورینم و هل اریدنا یومیا میاه مجنت گلا هیا روش که از گلا هیا روش که از بهم سر آوا میجنه میجنه رو به مطلع که بهم سر آوا میجنه و هل یبدون لی شامتون و طفیلو عجبا هیا روش که شامه یعنی نوبه جیا که و طفیل ببینم يبدون لي يعني يظهرون لي يعني المبخوي از ببينما جوه شامتوه و جوه طفيله وليش خورا سرخط قوتو يعني ميلا مكه بهريا مكه كر قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته جمع عائشة بجا اش جم ابو بكر وش جم بلال هاتم نك پیغمبر خود ما افوازیت اف دروم جرا بود فقال پیغمبر خود گفت اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد يا ربي ولي المدينة ما شيرين بكي حشوكي أم حش مكة هدكي
چقا ام حش مکه هدی که تو ولی مدینه جب مبدا حجی کرن حتی هی بهتر او اشد حتی هی بهتر تا مدینه مبدا حجی کرن وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها تا صحي وصحته بدم المدينة في المدينة معلومة هوا جدابي ونوع هوا مكة بي هوا مدينة باش قبي هوا مكة باش قبي بجا أو هوا مدينة صحابي نخوشته هن صحابي أبي يكون مهاجرش مكة وخوات المدينة نخوشته خستا يا رب تا صحة وعافية بك نصيب ما في مدينة دا وبارك لنا في صاعها ومدها يعني القلب يعني اف دراكم او تشتكوا معياركم دخلوا دانا بي دبيفا كو ساعة كو مدة يعني تعلبوا نفعلبوا تشوبوا شمرا بركات بكي يعني بركات بخي نفعلبوا دال علبوا دال تشوبوا دال فطروا دال ده شمرا مبارك بكي بركات بخي المدينة وانقل حماها فاجعلها بالجحفة ده حمايش مدينة راكي ببي جحفة أو جنوب المطلع هن غير مسلم هن نام مسلمان كافر ودبين أو وجود من المسلمان بين يعني تا نخوشش ما دور بخا ببا دجمنه ما بلا دجمنه ما نخوش كبن نخوشي لا يسر ما حمايش نقل بك ببا جحفة حديثا 526 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده ابن عباس هات نقل كلام دبيجي پیغمبر خدا چو جم زلامك بدوي عربي کوچل عربي بدوي چو سردانوي نخوش بي أو بدوي چو سراوي پیغمبر خدا قال هو لقاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده وجا پیغمبر خدا وجا ابن عباس بيجي وقت پیغمبر خدا چو سردانا نخوش که چو جمع نخوش که سردانوی سرالی بده هولی دگوتا لا بأس طهور إن شاء الله ضرر ناكه نترسي خدا حس که تا پاقش بکش گنها و تا ولی صاحب بی هولی إن شاء الله يتاج گنها پاقش بکه و تا بکی شفاء آخوا دیواهی دا پیغمبر خدا هولی دگوتا وقتی چو سردانو نخوش که هر هولی دگوتا قال ذاك طهور كلا بل هي حمى تفور پیغمبر جا اعتراض پیغمبر خدا کی یعنی اعتراض پیغمبر خدا نکرد بیا او پیغمبر به جوی بدویه معلومه جاهل نزانه هولی گا ذاك طهور او مپاقش بگه کلا قطعیه پاقشیه چه مپاقش بگه بل هي حمى تفور او حمايا دفيريه الوجود آمده دکله وجود آمده دکلینه او تثور يعني راوي الشيخ كي قد تفور او تثور معناه كه على شيخ كبير تزيره القبور يعني بدن وجود یک اختیار وک ما دا دکله و دکله حماها تزيره القبور يم ببنا وزيارته اجوی درد خلاص دابن قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا پیغمبر خود مادم تو وقت بیجی بلو ولی به یعنی اعتراعات بیجی ان شاء الله تبی طاهر ببی پاکش ببی و تصاب ببی تد بیجی نه اف وجود آمداد کله از اختیار کم یه من ببه نو زیارته یه من بکجه تو وقت بیجی مادم تو وقت بیجی بلو وقت تبه پیغمبر خود وشت حالیه شکست حدیثا 527 عن نافع قال نافع هات نقل كده خد جرازة بيجا كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله كيف هو ابن عمر وقت تشو جم نخوشه که دپرسیا کت چوی چو نخوشه که پرسو حالی بیتی رو گوتو که چو نه گوت چوی نخوشه هوا گوت نخوشه گوتو نخوشه چوی فإذا قام من عنده بجا وقت شنیک راد بیا چو زیارتوی سراوی وجا زیارتو سردان خود تمام دیگه رو راد بیا قاله لیدگاتا خار الله لك ولم يزيده عليه خار الله لك خودش ترا که خیر خودش ترا خیر بنویسه خود جزایت خیر بنویسه
خودش ترا بك خير ولم يزده عليه يعني تتجد نوبوت هم هو اللي قلت قال الله لك خودش ترا بك خير ولم يزده عليه بجا شوي داتر نوبوت شوي زيادتر نوبوت. باب ما يجيب المريض قالوا نخوش چه جواب بده اف یعنی کسی چه سردان نخوشی یهودی بجه قالوا بجا نخوش چه جواب بده بحث ويا حديث 528 عن عمرو بن سعيد عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو عمرو كوري سعيد خوتا نقل كرد أو جيبو بخوا نقل بك دبيجا حجاج الظالم حجاج بن يوسف ولي عراقي شو حضور ابن عمر كوري إمام عمر صحابي مزنا حجاج ولي ظالمه بلکه 100 صحابی کشتن ها به جولی حجاج ظالم نبی حجاج ظالمه چو در خدا سردان ابن عمر حال بو کی حال اوی بخوا دعا کشتن یعنی اشهر مسئله بیجمه و انا عنده بجا عمرو کور سعید بجا النک ابن عمر بی حجاج خود جمع ابن عمر در خدا سردان اوی نخوشی دا فقال كيف هو چو انا نخوشی هوا حجاج هولی پرسید چو انا قال صالح بجا قوتن باشا يعني باشا صالح باشا قال من أصابك قال كي هول تكر بجا هولي اللي هابي خوشكو برين دلال إمام عبد الله كرة عمر طواف تكرا شو بي حاجة طواف كعبة تكرا بجا زلام الحجاجي هو بين حاجة يعني حجة الروايات تاريخ دي بيجن حجاج تنبيه زلام كي خواهي كبري قال بي سر رماخوا للینگ ابن عمر بده سر رماخوا لینگ ابن عمر بده سر رمجی جحر کریبی ابن عمر ويمر تظني يعني معلمه حشد ابن عمر ناكر ابن عمر عالم ذات نظام بي ويونوشو جرم اعتراض وادي كرا وي ان السياسه وقبي ناكر قالك وجا دوان شحال راكن جحر دا يعني الرمو سر الرموي لينجوي دان سر الرمو زلاميوي سر الرمو خال لينجوي دان بو نخوش کرد وجا در خدا چه سردان حال بو کی وی گوت هولی چکن قال من اصابك گوت کی هول تکر قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله وی والمکریا او کسکو گوت خلکه سلاح ورگرن رمو شیرا ورگرن روجیک ولی دا ورگرتنا يعني هلگرتنا شیر و رما نجائز يعني بر حجه را بر طواف را عيش السلاح و رمو شیرا چیه چه عيشه و ها اوی والمکه انت والمکیه وی والمکیه اوی کو امر کری کو سلاح و رمو و شیر بین ورگرتن بین هلگرتن روجک ولی دا کو هلگرتن و ورگرتنا شیر و رما نجائز يعني الحجاج قصده كتر مقصده كبي حجاج بخبي يعني توال مكيا تبي سبب بمسألة ذي بله باب عيادة الفاسق بيش هذا الحق سردان انسان فاسق انسان گناهکار انسان دین دیر افن فرض خب بینان گناهات که وجا گلا او نخوش بکله مو بچه سردان این ولی یان يعني سردان انسان فاسق انسان گناه کبائر دیگن يعني دين و دیانت دور مو بچه سردان و یا نه حديث 529 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله كره عمرو كره عاص نقل كرند بجا لا تعود شراب الخمر اذا مرضوا عبد الله كره عمرو كره عاص بجا وقت کو عرق بخورك اوه کو عرق بدخوا نخوش کدگه نچن سردانوی نچن زیارتوی بله خوش کو برای درابلا وده بسکنه حتی درسی که مواده ببین خیرو خوشیه دام